Pemirsa, rahina sedurung nyangre rahinan jagat galungan, kerama hindu pemengkas ring Bali ngemargiang penampahan galungan, sani kedagingan antuk parikrama ngelawar. Penampahan galungan nemoning raina anggara wage wukudungulan, araina sedurung rainan jagat galungan sekadi mangkin, kerama hindu lebet mempikarya, sekadi antuk motong bawi wiadin ayam, penampahan pina ke Cina, antuk ngawanang sarwa parilaksana sani kaon, tiosan ngareanin sate, sani kaanggen serana upekara, sili tunggil tradisi sani kantun raja kemargiang oleh kerama inggi punika ngelawar. Kesejatiannya nih ake pisan soro lawar, sani kaanggen pina ke serana upekara, ketanyane wenten lawar barak miwa lawar putih. Lawar barak inggih punika lawar sani medaging lakaran getih, raris lawar putih nenten medaging getih. Asap nika taler wenten malih soro lawar sekadi lawar nangke, lawar don blingbing, lawar kacang miwa sani tiosan. Sili tunggil krama ring Banjar Latusari, abian Semal Badung, komang gonik rusmana maosang, pahan utama untuk ngarianin lawar luwere, daging, basa genep taler wenten sani ngangen palebungka miwa palegantung. Ngarianin lawar pinedangan, lakaran basa genep megoreng sekadi bawang miwa kesuna sah pedes. Ngelawar menjantan nenten muatang gala sani suwi. Sile tunggil tujuan utama parikrama ngelawar inggih punika, antuk nincapang ke rumah ketan menyamu beraya, sah ngaturang rasa angayu bagia, ring sajeruning kauripan ring jagate. Agus Cahya, Bali TV.